Berngam kari Spain, banweng no yelade, na kajing lekai haka World Cup arjar penriu. Kaban salong apo Kanada, Mexico, bat apo USA. Tetom tanya sengap ia kani video, balai kari Spain ke berngam kumne. Sengap bat page video hadu banakun. Na kaleng kari Spain ke bedi keladu haka European kom. Kala berngam banweng no yelade, na kajing lekai ka FIFA World Cup arjar penriu. Lada kari Israel, kala ban qualify lane, kala ban perung yelade. Siya kajing lekai hagate ke World Cup arjar akun Rio. Nakaleng kari Spain kala penting kena ban boykot lane ban om tresu ia ke FIFA World Cup arjar pun Rio. Kawan salong apo kari Canada, Mexico, bar apo United States lada kari Israel ke qualifying. Kadaw kolong halor ke jingkot ban kentaj ia kari Israel. Halor ki kam jongka hagat ma persya ia ke Gaza. Pihak sarkar kari Spain kila ajingmut begila ban weng no ia ke kenhun lekai jongki. Na kelempung lekai jongka World Cup oksnem arjar arpun Rio. Ha ke baga World Cup arjar pun Rio kaman salong ki lai teli giri. Kata Canada, Mexico bat kari Amerika. Kapala on pelong hagi benai liur jongka tu oksnem arjar pun Rio. Kandai ru kesin ke maningkong. Bah du lai teli giri ken priang ya ke World Cup. Na keleng kari Israel kepada grup I ringkat bat kari Norway, Italy, Estonia bat Moldova. Ha ke bah kate grup kari Israel kawan hakedan kapalai. Kata mar keju pon bat kari Italy, mar kendai pon. Hak bakari Norway, kalam syakmat bat kalong ru kari. Pala penting kenai lade banrung siaga World Cup arjar pun Rio. Kari Israel mentah kasak salai teli gini kun kejongka. Lada kejob kita lai teli. Kan penting kenai lade ban yorung siaga World Cup. Hak bakanya kun persyak kari Norway. Hak katway tarik jong benai Oktober mata usnem. Ia Italy katsan tarik benai Oktober. Bat di kari Moldova hak kat new tarik jung benai November. Bat kari Israel kadon ru ke jengkerman. Ban yo ilekai hak playoff. Bat nageleng menteri rang badu jung kari Spain kata Pedro Sanchez ulakot ya ke Israel. Bahkan syak weng no na kejing kop ilekai kabalong internasional lane kejing ilekai football kamtam welcome. Halor kejing lek jongka hapo Gaza kata kalong kejing hertma kabarabor jong ke Israel ya ke Gaza. Kapala penyap i pojar ngut kinong Gaza. Utai presiden kari Spain ulang ru baga Israel kadai ban syak lek kumju hakaju kerkom kumbale ya kari Rusia. Kapala syak kang na kejeng kun hak internasional da ka FIFA bat ke UEFA. Hadin bakal hiar tmai kari marjan jongka kari Ukraine hausnem arhajar arpuar. Hak bakal tma pening kari Rusia bat kari Ukraine ru kadang naik adu mentah. Utai presiden jengari Spain ulang susu. Bagi Israel kamla ban peteng ban penan kam ya kana wono kerensan pertai ban penli ya kadur kejongka. Kata Sanchez ulang hakmat kinungelam jong ka Socialist Worker Party kejungu. Te halor kana gebenta ngene am hato ke Spain kan boykot no sisendon lane kan weng no sisendon ilade lada ke Israel kenurung siaga World Cup. Bat ngene ap ikubor pan bagi Israel kala naem ban yorung siaga World Cup arjar arpun Rio. Tekum tanang ap iwi berkubor kiban ngan sebelum.